cyumweru ku ya 29 y'ukwezi kwa gatatu ni umunsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri kw'intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel batangije kuri Iran. Kugera uwo munsi ibitero byavaga mu bihugu bitatu bitandukanye harimo Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batera Iran, hakaba Libani na Yemen n'imitwe yabo yitwaje intwaro Hezbollah n'abahuti batera muri Israel, hakaza noneho na Iran itera ikanasekura umuhisi n'umugenzi. Ubwo ni mu bihugu by'uburasirazuba bwo hagati aho ariko hari ibindi bitero byavaga muri Israel bigana muri Libani byiyongereye ku ntambara yo muri Gaza na West Bank. Ku cyumweru Israel yarashe Iran bikomeye cyane, ariko Iran nayo iza kwihimura mu buryo butarabaho, aho imijyi mito n'minini bigera ku ijana muri Israel abaturage basabwe kwirirwa mu bwihisho nta n'umwe usohotsemo. Raporo zaturutse imbere muri Israel zirimo nk'izivuga yuko ibice bya Great Tel Aviv, Ashdod, Yerusalemu, Haifa n'ahandi humvikanye urukurikirane rw'ibintu biturika kandi biremereye. Kuba barakoresheje ijambo urukurikirane bisobanura yuko ibitero byabaye igihe kirekire kandi mu masaha atandukanye, ariko bisa naho nta gukuraho. Uwo mujinya wageze no muri Bahrain na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu hamwe n'ibindi bihugu byinshi byarashweho. Iran kandi yatanze umuburo kuri kaminuza zose ziherereye mu karere zifitanye isano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zigiye kuraswaho umuriro nyuma y'uko Israel nayo yasenye kaminuza yo muri Iran. Ibihugu byose byo mu isi biryamiye amajanja kandi ubwoba ni bwose mu gihe hategerejwe yuko ingabo z'Abanyamerika zitangira ibitero byo ku butaka muri Iran. Umuyobozi ukomeye cyane kurusha abandi bose muri Iran yavuze uko ibintu bimeze mu gihugu, avuga n'akaga gategereje Abanyamerika ndetse n'abo bakorana. Reka turebe ibintu bigezweho mu kwezi kwa kabiri kw'intambara isakiranya ibihugu by'ibihangange mu karere ikazengereza akarere kose ku burasirazuba bwo hagati. Ikaze kuri Gentil Gedeon Official. Mu isengesho ryo ku cyumweru, umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Leon yihanangirije abagerageza gukoresha idini mu gusobanura neza no gushyigikira uruhande runaka muri iyi ntambara. Yari masoma misa imbere y'ibihumbi 10 by'abantu bakikije imbaga ya Saint Pierre, yamagana bavuga yuko Imana yabatumye kuyirwanirira kandi ahubwo Imana yanga urugomo, anahumuriza abakandamijwe ati nimwihangane, Yesu ni umwami w'amahoro, yanga intambara, nta muntu n'umwe ushobora kumukoresha mu gusobanura intambara. Ati Yesu, ariko avugaga Yesu, ntiyemera amasengesho y'abarwana intambara ahubwo arayanga cyane. Aya magambo ya Papa Leo ntabwo yaje gutyo gusa. Impamvu nuko abayobozi b'impande zombi bamaze iminsi bitwaza Imana mu bitero byabo. Kuri Iran bakoresha idini mu gusobanura ibikorwa byabo, bagera naho bavuga yuko ari intambara ntagatifu kandi ko abantu bayigwamo bose baba bahowe Imana. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel nabo baherutse kwitwaza Imana binyuze muri Pete Hegseth, umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ingabo. Uyu nawe yakoresheje ukwemera kwabo kwa gikristu agaragaza yuko ari intambara nk'igihugu cya gikristu kiri kugerageza gutsinda abanzi bacyo gikoresheje imbaraga za gisirikare. Mu minsi ishize Kiliziya ya Orthodoxe y'Uburusiya nayo yasobanuye ko gutera Ukraine ari ugutangiza intambara ntagatifu yo kurwanya isi y'uburengerazuba ikorera uruhande rw'umubisha cyangwa se Sekibi. Ku cyumweru kandi muri Iran bari bategereje ijambo ry'umuyobozi usigaranye imbaraga kurusha abandi bose. Uwo ni Mohammad Bagheri Ghalibaf, ayobora inteko ishinga amategeko. Ni ijambo rikubiyemo ukuntu ibintu byifashe ku ruhande rwabo ndetse n'ibigiye gukurikiraho. Mu bice bimwe by'iri jambo hari aho yagize ati bavandimwe banyacyubahiro, baturage bacu dukunda, namwe mukunda igihugu. Muri ibi bihe bikomeye isi irimo inyuramo, ndifuza kubagezaho ubutumwa bukomeye cyane kandi bw'ukuri ku bibazo turimo uyu munsi. Ntabwo turi mu bihe bisanzwe, turi mu ntambara nini ku rwego mpuzamahanga kandi tugomba kubyumva neza tukanabyakira tukabyitegura dushikamye. Atuye umwanzi duhanganye nawe ntabwo ari uwo kwizerwa. Ku ruhande rumwe yohereza ubutumwa bw'ibiganiro by'amahoro, ariko ku rundi ruhande akaba arimo ategura ibitero byo ku butaka mu ibanga. Ibi bigaragaza uburyarya n'imigambi mibisha igamije kudusenya no kuduca intege. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaza ibyifuzo byazo mu buryo bw'urutonde rurerure rurimo ibisabwa, ariko mu by'ukuri barashaka gukoresha ibyo biganiro mu kugera ku ntsinzi batashoboye kugeraho mu ntambara. Ghalibaf ati ibingibi ntabwo bikwiriye kudutangaza cyane, ni igice cy'umugambi mugari wo gukomeza igitutu ku gihugu cyacu no kugerageza kudutsinda mu buryo bwose bushoboka. Ati baturage bacu, iki ni igihe cyo gukomera no kwihangana.
ni igihe cyo gushyira hamwe no kwirinda icyadutandukanya. Tugomba kumenya ko ejo hazaza hacu hashingiye cyane ku bushake bwacu bwo kudacika intege no gukomeza urugamba rwo kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu. Ati nimuhumure, ingabo zacu ziri maso kandi turiteguye neza, zitegereje uwo ari we wese wagerageza gutinyuka kugaba ibitero ku butaka bwacu, ubundi tukamuha amasomo. Niba hari ushaka kubigerageza azasanga twiteguye kumusubiza inyuma, rwose tuzamuhana mu buryo bukomeye kandi budasubirwaho. Abifuza kudutera bazahura n'ingaruka zikomeye, bazahora bibuka igihe kirekire cyane banyuze muri ibi bihe. Ariko nanone reka mbivuge neza, ntitwifuza intambara pe, ntidushaka amaraso cyangwa gusenya. Icyo dushaka ni amahoro arambye ashingiye ku bwubahane n'ubwigenge bw'igihugu cyacu. Ariko kandi ntituzigera twemera ko dutsikamirwa n'umuntu uwo ari we wese cyangwa guteshwa agaciro. Ibyahoze bifatwa nk'ibimenyetso by'imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuva ku ndege ya gisirikare ya F-35 kugera ku mato y'intambara atwara indege, byahuye n'umuriro karabutaka ukomeye cyane wacu. Byarangiritse bikomeye, ibyo mwarabimenye. Ibi ngibi bigaragaza ko imbaraga zishingiye cyane ku gisirikare zidahagije mu kugena ejo hazaza h'isi yose. Bavandimwe, reka mbivuge neza kandi nta guhisha, ingabo za Repubulika ya Kiyisilamu ya Irani ziteguye neza bitarabaho. Ati abaturage bacu kandi iki ni igihe cyo gukomera, cyo kwitanga mu gushyira hamwe. Nta gihugu cyigenga gishobora kwemera kugengwa n'igitutu cyangwa iterabwoba. Tuzahagarara rwose dushikamye kandi amateka azerekana ko twafashe icyemezo gikwiriye. Bavandimwe, inzira iri imbere ahangaha ishobora kuba ndende rwose kandi ikagorana. Tuzasabwa kwihangana, ubwitange n'ubumwe. Ariko dore ikintu mbizeza, nuko nidukomeza guhagarara turi hamwe, nidukomeza kwizera igihugu cyacu no gushyira imbere inyungu zacyo, tuzagera ku ntsinzi nta kabuza. Nimukomere inshuti zanjye, mugire icyizere, mukomere mushyire hamwe kandi mukomeze murinde igihugu cyacu. Muri iri jambo rye ryari rirerire ariko ryagiye rishyirwa hanze mu bice bitandukanye, uyu mugabo Galibaf ukuriye inteko ishinga amategeko yanavuze ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byamaze kuba ikibazo kirenze ubushobozi bw'abatangije intambara, kandi ko bagashoza ntambara ari bo bari kwicuza. Iri jambo yarivuze mu gihe Israel yagabaga ibitero biremereye cyane guhera mu rukerera rwo ku cyumweru, harimo n'ibiremereye kurusha ibindi byose byabaye kuva intambara yatangira. Umurwa mukuru Tehran niwo wibasiwe cyane, aho bagabye ibitero bikomeye by'indege n'ibisasu byoherejwe ku ntego zateguwe neza. Muri uyu mujyi, ahantu hafatwa nk'ingenzi cyane mu gisirikare n'ubuyobozi, hararashwe. Harimo ibigo bifitanye isano n'ingabo za Irani ndetse n'ibikorwa remezo by'itumanaho bya leta. Rubanda muri Irani rwumvise iturika rikomeye cyane byakurikirwaga n'inkongi z'umuriro mu bice byinshi by'umujyi. Ibinyamakuru bikomeye nka Al Jazeera bivuga yuko mu harashwe harimo ikibuga cy'indege cya Mehrabad. Ahandi humvikanye ibiturika ni ahaherereye ikigo cya gisirikare cy'impinduramatwara cya Malek Ashtar, kandi aha ngo hamaze iminsi yaraswa cyane na Isirayeli. Isirayeli ishaka kuhasenya bijya burundu. Isirayeli kandi yavuze ko iri mu rugamba rwo gusenya ubushobozi bwa gisirikare bwa Irani, cyane cyane mu bijyanye na za misile. Bari basira ahantu misile zikorerwa, aho zibikwa n'aho zirasirwa. Nk'uko bisanzwe, Isirayeli yakoresheje indege z'intambara zifite ubushobozi buhambaye bwo kurasa ku ntego runaka neza, ndetse n'indege zitagira abapilote cyangwa drone, hamwe na misile ziyoborwa neza ku ntego. Abasesenguzi bavuga yuko umuvuduko w'ibitero wari hejuru cyane ugereranyije n'ibimaze iminsi bikorwa. Muharasha ariko bitari byitezwe harimo kuri kaminuza. Umushakashatsi witwa Haile Dogati yavuze yuko ibintu byamaze kurenga ibya gisirikare gusa. Muri izo kaminuza zarashwe harimo Iran University of Science and Technology iri Tehran. Uyu mushakashatsi yabwiye Al Jazeera yuko nta kwibeshya kwabayeho, ko Israel ibikora bigambiriwe mu rwego rwo gusenya no kudindiza ubushobozi bw'imyigishirize y'imbere muri Irani, kubera ko ngo ni kimwe mu bintu bituma igihugu kiba igihangange. Ahandi harashwe ni ku ishami ry'ibiro ntaramakuru bya Al Arabiya bikorera Tehran muri Irani. Al Arabiya yumvikanye yamagana iki gitero cyane, bavuga yuko ari igitero kigambiriwe kandi cy'ubugome. Nyuma y'icyo gitero, Irani nayo yarahindukiye isaba abanyeshuri n'abarimu muri kaminuza zo muri Qatar, Kuwait, Bahrain, Arabia Saudite na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu guhunga bagakiza amagara yabo. Abarebwa n'uyu muburo ni abazi ko kaminuza bigamo cyangwa bakoreramo zifite aho zihuriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo zose ngo zigomba kugirwa umuyonga, kubera ko muri iyi ntambara ijisho rihorerwa irindi n'iryinyo irindi, œil pour œil, dent pour dent. Tukiri aha muri Irani, umuyobozi w'ingabo zirwanira mu mazi yavuze ko ubu bahagaze mu mwanya mwiza wo kwihorera ku ngabo z'Abanyamerika
muri ako karere nyuma y'uko noneho ingabo z'impinduramatwara arizo zigenzura byuzuye umuhora wa Hormuz. Yavuze ko umunyamerika uzajya ushaka kuhakorera operation agomba kujya asiga asezeye ku muryango we kubera ko azajya ahita yoherezwa ikuzimu nta yandi mananiza. Amato yahawe uburenganzira na Iran niyo yonyine ari kunyura muri uyu muhora cyangwa iyi nzira. Agezweho n'abiri atwaye ibikomoka kuri gaze yerekeje mu Buhinde, yari atwaye gaze zifite toni 94,000. Abatwaye bagomba kugera i Mumbai muri iki cyumweru nk'uko minisiteri ifite ingufu mu nshingano yabivuze. Ayo mato atambukijwe nayo muri Pakistani, kandi ngo n'izindi nshuti za Iran zigomba kwisanzura rwose muri uyu muhora nk'uko bisanzwe nta rutangira. Umuziro na ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa abambari bazo. Hakurya muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu biriwe bahangana n'ibitero bya Iran ku buryo ku gicamunsi cyo ku cyumweru bari bamaze guhanura drone 42 na misile balistike 16, byose byoherejwe na Iran umunsi umwe gusa. Muri rusange minisiteri y'ingabo yaho yavuze yuko kuva intambara yatangira Iran imaze kubamishaho misile balistike 414, kongeraho izindi misile 15 za cruise hamwe na drone 1914. Ibisasu bingana gutyo byose murumva ukuntu ari byinshi, byateye ingaruka zikomeye cyane, zirimo urupfu rw'abantu batarimo abasirikare 2 b'iki gihugu n'undi musirikare wa Maroc. Abantu 8 ni abanyamahanga baturutse mu bihugu bitandukanye nka Pakistani, Nepal, Bangladesh, Ubuhinde, Palestine n'ahandi. Abandi bagera kuri 200 bo barakomeretse. Hagendewe kuri ibyo, umujyanama w'ubukungu umuyobozi wa Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu yavuze yuko mbere yo kugera ku gisubizo cya politiki abazakora ibiganiro bagomba kubanza no kureba ku ndishyi z'ibyangiritse. Yavuze yuko Iran izagira inshingano zo kwishyura ibyangije byose mu bikorwa remezo bya leta hamwe no ku baturage. Uwavuze ibi ngibi ni Bwana Anwar Gargash, umujyanama w'umuyobozi mukuru wa Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibitero bya Iran kuri iki cyumweru byase ku Israel mu buryo bukomeye. Mu makuru ya radio zo muri Israel bavuze yuko hari byangiritse mu gace ka Haifa Bay, kandi ko byangijwe na misile yahaguye ivuye muri Iran. Mbere y'uko iyo misile hagera, abanya-Israel bakiriye ubutumwa bw'umuburo bamenyeshwa yuko hari igitero giturutse muri Iran, kandi ko kirimo misile nyinshi z'uruvange zifite icyerekezo cyo mu majyepfo ya Israel. Raporo zakurikiye igitero zemeje ko Iran yari yohereje misile 3, ebyiri muri izo zahagaritswe n'ubwirinzi bw'ikirere bwa Israel, naho iya gatatu ibaca muri humye ijya kugwa ahantu hafunguye. Iyo mvugo yo kugwa ahantu hafunguye isanzwe ikoreshwa mu kugerageza kugabanya ingaruka z'ibitero bya Iran, ariko icyumvikana nuko hari misile imwe ya Iran yageze ku butaka bwa Israel idahagaritswe n'ubwirinzi bw'ikirere. Muri ndi tangazo rya radio ya Israel bavuze ko ubuduha bwumvikanye mu gihugu cyose, kandi ko biri mu rwego rwo hejuru cyane, aho bwasakuje inshuro 40 mu masaha 28 gusa. Ni nkaho buri minota 30 abaturage mu gihugu cyose bahabwaga impuruza cyangwa se ubuduha ngo binjire mu bwihisho. Televiziyo yitwa Channel 12 yavuze yuko kuva saa 6 z'ijoro Iran yagabye ibitero 4 bya misile kuri Israel. CNN ivuga yuko ku manywa yo ku cyumweru abaturage mu mijyi mito n'irenga 100 bahateye kudasohoka mu bwihisho kubera ibitero bya Iran n'ibya Hezbollah ndetse n'abahuti. Al Jazeera yasobanuye ko Iran yateraga mu majyepfo ya Israel naho Hezbollah igatera amajyaruguru, nibyo byahungabanije ubwirinzi bw'ikirere ndetse bitera impungenge ku buryo igihugu cyose gisa naho kiriwe mu bwihisho. Mu masaha ya saa 6 ashyira saa 7 hongeye kumvikana urusaku rw'ibiturika mu gice cyo hagati cya Israel. Ababikurikiraniye hafi bavuze yuko ari urukurikirane rw'ibiturika, kandi ko byabaye nyuma y'uko Israel Defense Force yari imaze gutangaza yuko yahagaritse misile zivuye muri Israel. Kugenzura amakuru y'ibibera muri Israel uyu munsi ni ibintu bigoye cyane, ariko ibinyamakuru byinshi bigerageza byemeje ko humvikanye urwo rusaku ari mu bice bya Greater Tel Aviv, Yerusalemu na Ashdod. Muri Bahrain nabo bavuga yuko bongeye kuraswaho ibitero bikomeye cyane. Ubwo ni ku cyumweru byatumye imibare izamuka, aho Iran imaze kubahirizaho misile 174 na drone zirenga 391 kuva intambara yatangira. Amakuru ava muri Arabia Saudite yemeza ko nabo bongeye kugabwaho ibitero na Iran birimo na misile ndetse na drone. Kugera ubu tuvugana impande zombi zirimo ziracungacungana, kandi buri ruhande rufite ubwoba bw'ibishobora gukurikiraho mu gihe ingabo z'Abanyamerika zatangira ibikorwa byo ku butaka muri Iran. Ku mugaragaro ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo buvuga yuko hari gahunda bufite yo kohereza ingabo ku butaka bwa Iran, ariko intambwe ziri guterwa zo ziraca amarenga yuko Amerika yarangije kumaramaza kohereza abarwanyi aha muri Iran. The Washington Post
yanditse yuko Amerika yasanze ibitero byo mu kirere bidahagije, ngo ntibiri guhana umwanzi neza, hakenewe ibindi byo ku butaka byihuta, ariko kandi bigomba kumara igihe gitoya bikibasira intego zidasanzwe. Ni gahunda yateguwe neza ku rwego rwa Pentagone, ariko ngo bishobora kuba bitarafatwaho umwanzuro wa nyuma. Ibyo bateguye bikubiye mu ngingo 3 z'ingenzi. Umvi ya mbere, gukora amarondo ku butaka kandi bigakorwa mu byiciro, harimo nko gufata ibice by'ingenzi cyangwa se kureba neza niba ibitero byo mu kirere byarageze ku ntego. Ingingo ya kabiri cyangwa icyiciro cya kabiri ni ugukoresha amatsinda yihariye, special operations, hamwe n'ingabo zidasanzwe mu bikorwa bigufi cyangwa se kugenzura ahantu h'ingenzi, key objectives. Igice cya gatatu ni ukumenya neza niba bashobora gufata ubutaka runaka bwa Iran, aho batanze urugero rw'ikirwa cya Karg kiri ku mupaka w'uburengerazuba bwa Iran, ahantu hakunze kwitwa ku gicumbi cy'ibikomoka kuri peteroli. Ubushakashatsi bwerekanye yuko igitekerezo cyo kwinjira ku butaka aricyo kirimo intsinzi ya nyayo kuri Trump, ariko nanone kugikora biragoye, hafi yo kudashoboka. Intego yo kwinjira ku butaka ni ukujya kubuza Iran gukomeza kohereza drone ndetse na misile, no kujya gushyigikira abaturage cyangwa se abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafite gahunda yo guhirika Repubulika ya Kisilamu, ariko bakabura ahantu mu by'ukuri batangirira. Icyakora Reuters y'Abongereza ivuga yuko ingabo z'Abanyamerika zidashishikajwe cyane no guhindura ubutegetsi bwa Iran. Mu kwitegura icyo gitero, Iran yo ngifite abarwanyi n'abasirikare barenga miliyoni bamaze kwitegura neza, bahagaze bwuma, bari ahantu runaka, biteguye kwivuna umwanzi uwo ari we wese, ariko ngo imyitozo yabo yibanda ku kurwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, ngo n'uwo ari we wese wabigerageza bamura bivu. Abasirikare ba Iran bavuga yuko bagomba kurwanya Amerika kugera ku gitonyanga cy'umusirikare wa nyuma uzaba winjiye ku butaka bwa Iran, kandi uzarokoka nawe ngo azabitangamo ubuhamya. Hari amakuru avuga yuko abambari ba Amerika bari mu karere, bari mu bya bihugu biri kuraswaho nabyo, ngo bari gukumakuma buza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutera indi ntambwe yo kohereza ingabo, ngo kubera yuko intambara yahita ihinduka akarere kose, cyane cyane mu bihugu by'umuryango wo mu Kigobe. Ikindi, ibi bihugu ngo ntibinizeye yuko Amerika ishobora gutsinda intambara yo ku butaka yatangiza. Iyi ntambwe kandi ngo yatuma ibindi bihugu byose byiyemeza kugaba ibitero cyangwa se gushyigikira Iran, kandi ngo iyi ntambara yamara imyaka na nyagateke, kabone n'ubwo ingabo z'Abanyamerika zaba zaratashye. Ibi byatuma umutekano w'akarere uzamba, bikagira n'ingaruka ku bukungu bw'isi igihe kirekire, ariko cyane cyane Ubuhinde, Ubushinwa n'Uburayi, ndetse ngo byagira n'ingaruka zikomeye cyane ku masoko y'umusaruro rusange wa peteroli. Muri rusange, gutera Iran ku butaka bishobora kuba bitoroshye kurusha abantu babitekereza, bifite ingorane zikomeye kubera ikoranabuhanga ry'ingabo za Iran, imiterere y'ubutaka. Iran ifite imisozi myinshi n'ibibaya, imijyi myinshi iteye mu buryo butandukanye n'imijyi yo mu burengerazuba bw'isi, hari n'ibindi byinshi cyane, ariko nanone Iran yanohereza abasirikare benshi ifite ku bwinshi kubera ko yabirwanira hafi yo mu rugo cyangwa mu rugo. Turabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.